Bamwe ombaturage nibenda ngu President Museveni agambe ahabya amarwariro ago bari kugira ngu garukubita harimu mibazi nibenda ngu agambe n'ahankuuto amashomero twariremo kushashura abashomesa esente za parish development model n'ebindi byingi. Yenkabire ndenda ngu President yija atukolera oruguuto rwitu tutenka wakaza igwariro atukolera igwariro gitu libonera abagwire bisha batabule bitanda byo kunyamamu ko technology yongera mu mashomero gitu gona garukiga abase constructing ama ICT laboratories sekutamu amwe n'imibazo yongera mu magwari nk'igwari gitu na jamaga ubuyambe mu magwariro nibuce ngeno tureta go buyambe mu magwariro turazaga mparo tushashwe mitwaro mukaga yo kuza kabaro mwigwariro tutamu transporta yitu tutazine tuza kuguza turya mabaje akigambo cy'isitirija bagamusigambo cyase cya modu pashe modu tubarazigaba umubuteka burungi agataho n'abantu bashaka. Minister w'amakorero kandi omnyishingiro ahabwandorwa West Honorable David Bahati nagira ngu President nibaza kumushaba kugamba hanshonga yo kutaha umwanya gw'amakorero Industrial Park no kugamba ahankuuto nkorwa Muhanga Kisizi Katuna kworekerera Butanda na Muko hamwe n'orwa Old Kabare Kampala Road n'ebindi byingi. Orurura Kisizi arono twabire twagambira kwa Old Kabare Road kana kayagire ka bridge so echo nacho kirete mu kurunji the bridge echa Old Kabare Road Chairman w'ekibina kya movement ahabwa Rukiga Kyerere Besigye nawe nayenda ngu President agamba hanshonga yo kubura irwariro lya district hospital kandi nayenda ngu bakuze Emparo Health Center ya Kashato. Tuna health center force hivi konga government ekaraganisa hospital muri district kokito tutujizira ki tutuji ekakabiri ekaraganisa za primary ezugeyi konga karaganisa marwani roga health center 3 uchina teji uchina teriyo government karaganisa chorus yo kwehetetiya endisha katora twakatendo ba independent okwasire bendera ekibine kya movement ahabwa Rukiga Patrick Kichoncho Katabazi na mutahiwe Dr. Sylvia Alneitwe nabashaba abantu bona kubeine kushajika President Museveni n'ekibina kya movement yo kwenda gumzamu n'entunguka twere twatanise iganarigana entebe President Museveni ajigarukemu atwerembere endijo myaka 5 rero KP na Dr. Sylvia bendera zanu za parlamenti nazo tuzihube tuzitambuze tubase kuzitwara mu parlamenti ojiro businje ngo muntu ojiro businje ngaka yawe n'ecyaro cyorumu ojiro businje ngo munya Uganda ejo nejo kubase cya kabiri n'entunguka turahamwe entunguka engudo President Yoweri Museveni no kutandika orutaya yorwe izoba lya nyencha kare omukyanga kya Kigezi orukutandikira mu district ya Kisoro na Rubanda rero rwa kabiri aze Kabare na Rukiga aija henderere ekyanga kya Kigezi arukutaya ira Kanungu na Rukunjiri aharwa Kashato gasha kwa Jime Emmanuel ahabwa Tayari West.